tayari. Yes, ni breaking news na amakuru mashyira witwa cyane tugezeho muri kano kanyangira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu na amakuru n'ubundi akomeshigenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye. Ni kuri aya masaha Gitondo turi ku munsi wo kuwa kabiri itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 muri kano kanyangira ni munyemerere turebere hamwe ibyamakuru mashya azindutse atigisa ibitangaza amakuru binyuranye. Ni hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibintu akomeshigenda bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane. No mwuka w'intambara uzindutse noneho wahinduye isura mu buryo budasanzwe muri mwe mu bice bigiye bitandukanye, haba hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo ibintu byoroshye habe na gato. Munyemerere by'umwihariko duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru, by'umwihariko duhere ku makuru akomeye cyane tugiye kuba twibandaho, aho ibintu byamaze kuba bizamba mu buryo bukomeye cyane. No witwa General Sultan Makenga uyu rwose muramuzi ko no umugaba mukuru w'inyeshyamba za M23 uyu rwose ari mu mazi abira nyuma ko n'ubundi hari amakuru yamaze kuba amenyekana yuko ingabo z'Uburundi arizo Fdnb zaba zamaze kuzenguruka uyu mugi wa Goma. Amakuru akomeshigenda avuga ko rero atari ibingibi gusa bitewe nuko hari ibikorwa byerekeranye n'imirwano ngo nabyo bikomeshigenda byumvikana mu bice bitandukanye bihana imbibi n'uyu mugi wa Goma. Ibingibi kandi bikomeshigenda biteza ikibazo gikomeye cyane nyuma ko n'ubundi hamenyekanye ibi byerekeranye no kuba leta y'Uburundi yarohereje abandi bakomando kabuhariwe ndetse ngakaba ari nabo bakomeshigenda abazenguruka uyu mugi wa Goma. Ni hagati ya tariki ya 39 z'ukwezi kwa 12 2025 ndetse na tariki ya 4 z'ukwezi kwa 2 2026 nibo aba basirikare rero ngo boherejwe ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo muri gahunda zigamije kuba zaza kongera kwisubiza umugi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Kwiza magingoro uwitwa General Sultan Makenga ngo niwe uri guhigishwa uruhindu by'umwihariko n'aba basirikare ngabanze kuba n'ubundi yakurwa mu nzira ngo ubundi babone uko bagenda noneho abigarura ibi bice bigiye bitandukanye, dore ko uruhande rwa leta y'Kinshasa rwamaze kuba rumenya amakuru yerekeranye no kuba rero ngo Sultan Makenga ari we ngo waba uri nyuma yo gutsindwa kw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, ndetse bagatangaza ko rero mu gihe cyose uyu General Sultan Makenga utegura urugamba rwa M23 yaba dahari n'ubundi nta kabuzi ibice byose bazabasha kubyigarura cyangwa se kubyisubiza bitewe nuko imipango yose yerekeranye no gutsinda kw'izinyeshyamba ngo biri mu mutwe w'uyu mugabo usanzwe ari indwanyi kabore muri izi nyeshyamba za M23. Ibi turagenda tubigaruka mu buryo burambuye keza amagingo ya nyuma yuko n'ubundi indege za drone zongikwa n'ubundi zirasa mu baturage mu bice bya hano muri Minembwe. Leta y'Kinshasa yongikwa n'ubundi ikora agashya kadasanzwe, izi ndege irongera zerekeza mu bindi bice bitandukanye by'umwihariko keza amagingo byanaje kuba rero bihahamura cyangwa se ibi byakozwe na leta y'Kinshasa byanaje kuba bihahamura abatari bake mu baturage bo muri ako gace kaje kwa n'ubundi kagaragaramo izi ndege, naho mu kirere nubwo zitaje kuba zirasa ariko akomeshigenda hagaragara icyerekeranye n'icyo bakidasanzwe n'ubundi bigaragara ko rero iyi ndege ishobora kuba n'undi yagaruka igakora amahano adasanzwe. Si aka gace kaje kwa n'ubundi kagaragaramo izi ndege za drone, abaturage bakaza kuba bakangarana nakahe uragenda ukamenya muri aya makuru mu buryo burambuye. Si nibyo ngibyo gusa rero uwitwa C.Nangaa n'umwe mu bahuza bikorwa biri huriro AFC M23 by'umwihariko yaje kubatangaza amagambo akomeye cyane muri uyu mugi wa Goma, ariko na amagambo n'ubundi ashobora kuba n'ubundi yatuma leta y'Kinshasa ibasha kuba rero yakora ibintu bidasanzwe by'umwihariko kuri izi nyeshyamba ndetse ikisubiza icyubahiro. C.Nangaa yaje kuba n'ubundi avugira mu mugi wa Goma amagambo akomeye cyane ndetse arongera atangaza ko ngo batazigera bava muri uriya mugi wa Goma, ngo mbese bajya he. Yahise yongera hati naho tuzava ariko ahubwo twe tuzagenda dukura leta y'Kinshasa aho iherereye tugende tuhigarurira n'ibindi byishana bigiye bitandukanye ndagenda nkugezaho muri aya makuru. Si ibyo ngibyo gusa kandi komishigenda havugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye yerekeranye n'ibitero karahabutaka byo kugaragara za Masisi, aho wazarinde rwose yaje kuba isakiranira n'ingabo by'umwihariko za M23 ngo maze ikareha ikazi isomo rya gisirikare ridasanzwe. Turagenda turebera hamwe iby'ibitero bivuga ko byongi kumvikana muri Uvira ndetse n'amakuru adasanzwe yerekeranye n'imirwano yongeye kugaragara hano ku kiba cy'indege cya Kavumu, bivuga ko nayo rwose ari imirwano ari turushye habe na gato. Umuturage yarasiwe by'umwihariko hafi y'icyuzi cya Rusizi nyuma yuko n'ubundi uyu muturage ngo yaje kuba rero araswa n'ingabo z'Uburundi bikaza kuba bimuviramo urupfu. Amakuru akomeshigenda avuga ko rero ibintu byo byamaze kuba byongera guhindura isura mu buryo budasanzwe. Ni byinshi tugiye kuba tugaruka muri aya makuru, murumva ko ingozi ngenzi zo ari nyinshi. Ni byinshi tugiye kuba tuva imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu
ariko ubu ngubu noneho ikintu tugiye kuba dukurikizaho no kuyabagezaho aya makuru mu buryo burambuye. Reka rero ababwire ngo niba ari ubwa mbere tubanye mu makuru ndetse n'ibiganiro, mbere yuko turambura aya makuru nyaboneka nyemerera unyeke ko turi kumwe, ukande kuri subscribe, usiga igitekerezo cyawe ngo muri comment kijyanye n'amakuru twamishikenda tukugezaho ubundi gihe cyose arishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro naryo bashiko bakira mu bambere, ndetse kandi turushaho no kujya tubana 5 mu makuru yose ndetse n'ibiganiro ni tugenda tubagezaho umunsi ku munsi uko bwije ndetse nuko bukeye. Reka rero wazo kanda subscribe mwikaze muri aya makuru mu buryo burambuye. Yes, reka twishyikana rero tudatinze turebere hamwe aya makuru. Ni byinshi bizindutse bigarukwaho ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Uwitwa C.Nangaa yongeye gutangaza amagambo gashoza ntambara ku ruhande rw'ingabo za leta y'Kinshasa. N'amagambo mu by'ukuri yaje kubatangariza bamwe mu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Na hari ibice byinshi cyane bimaze igihe kinini cyane bikontororwa n'inyeshyamba za M23. Ibingi rero yaje kuba abitangaza hanyuma yuko nubundi ku ruhande rwa leta y'Kinshasa hari gahunda zikomeye cyane zo gutanga izi ntambara ndetse n'ibitero karahabutaka bigamije kwisubiza umujyi wa Goma ndetse n'indi migi igiye itandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Aho rero C.Nangaa yaje kuba atangariza aba baturage ko batazigera by'umwihariko ngo bava mu mujyi wa Goma cyangwa se ngo bave no mu bindi bice. C.Nangaa agatangaza ko rwose naho bafite baba bagiye, ahubwo atangaza ko ikigomba kuzakurikira ari kura ingabo ndetse n'abasanzwe ari abayobozi ba leta y'Kinshasa mu bice bigiye bitandukanye bo baherereyemo, ngo bakabasha kuba rero nabo babishyira ku ruhande rwabo rukontororwa n'izi nyeshyamba za M23. Ibi ngibi rero yaje kuba abitangaza mu gihe n'ubundi ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi amakuru yamaze kuba amenyekana ko mu ibanga rikomeye cyane nyuma y'abasirikari bohereje ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo mu mwaka wa 2023, 2024 ndetse na 2025. Iza magingo ya rero abasirikare ngo basimbujwe by'umwihariko abandi basirikare b'ibikoko ngo bafite gahunda zikomeye cyane zo kuba bakwigarura uriya mujyi wa Goma. Aba basirikare ngo b'ibikoko bamaze kuba by'umwihariko basimbuzwa na leta y'igihugu cy'u Burundi, ngo n'abasirikare basesekaye ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo hagati y'itariki ya 39 z'ukwezi kwa 12 ndetse n'itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 2026. Aho rero bikomeje kugenda bitangazwa kuri rero ngaba ngo banagiye banishyikiriza mu duce tugiye dutandukanye by'umwihariko turi mu ngengero z'imigwi z'amagingo ya leta y'Kinshasa yifuza kuba yakurikira. Aho rero ngo bari muri gahunda zo gutangiza urugamba mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23 zitunguwe n'ibitero ngo zigomba kuzabwaho n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Si nibyo ngibyo gusa rero mu minembwe hongeye kuraswa n'indege za drone zaje kuba n'ubundi zisiga inkuru mu baturage, dore ko izi ndege zaje kuba n'ubundi zirasa ku munsi w'ejo ndetse no kugeza amagingo bikavuga ko ibintu bitoroshye habe na gato, ko izi ndege hari utundi duce twakomeje kugenda n'ubundi tugaragaramo izi ndege ariko zitarasa. Bigatangazwa kuri rero utu duce natwo dushobora kuba ariko tugiye kuba n'ubundi dukurikirwaho mu kugenda turaswaho n'izi ndege za drone. Si ibyo ngibyo gusa kandi bishi byakomeje kugenda abigarukwaho, byakomeje kugenda bivuga ku makuru yerekeranye by'umwihariko no kugenda abafata ngo se n'ibitero karabutaka byongeye kuba n'ubundi byumvikana muri teritwari ya Masisi aharasi w'abarwanyi ba M23 batari bake. Bigatangazwa ko rero ibi byose byagiye bikorwa n'urubyiruko rwa Wazalendo rwaje kuba rero by'umwihariko rugaba ibitero karabutaka ku nyeshyamba za M23. Nkayo nk'uko rero munyemere durinde ahanga muri gahunda zo kubagezaho amakuru mu buryo butarambiranye, ariko mukandaje kuba ambageza andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda agarukwaho.